uri umutsimba ariko ngo indaya za hano ngo ziryaye batsimba izanye ukuri kuko ni ukuvuga ngo ni oya ngo indaya zazisambaniraga Magana abiri bose aremera akayagarama neke wangora cyane cyeje cyangwa ukamugurira itose y'amandare cyangwa se agasuru cyakwaza ni kode ya mboka. Aha none se ko kubona administrateri wa territoire yaje kuganira n'abatsimba n'abandi baturage byo mu byakira mute? Twabyakiriye neza, twabyishimiye. Uyu mubyeyi wacu arakaza arakatuzirikana igihe cyose, twabishimiye n'ubutazagaruka ariko ngo hari abagisha bazarendo cyako kantu bakavuze twabimenye. Yes, ni turi Cité Rubaya mu by'ukuri abantu mwibaza ati mwana ndake uzagera Rubaya ryari, dore ngaha rero Rubaya aho turi kumwe n'umuyobozi wa Masisi, umuyobozi wa territoire ya Masisi, Ndizeye Desire. Mu by'ukuri ni salongo, ariko salongo speciale aho bakoranye inama n'abaturage. Abajenere rubona bameze gutya, bangana gutya, benshi babaraba batsimba bibinyangara bakora nyine muri ayo mabuye y'agaciro ya za Rubaya. Iyi Rubaya ikaba yarabayemo icyo bita fight cyane, cyane. Abarundi barwanya ahangaha ngo bazafata ngaya mabuye ya za Rubaya, ngo Perezida Tshisekedi yabwiye Ndayishimiye ati wowe ngwino urwana ahangaha amabuye ya Rubaya no uzayatwara. Ntare za Sarambwe urabona uburyo ntare zapanuwe zigafata iyo bita Rubaya yose, umutekano ukaba uganje Rubaya. Iyi niyo bita Cité Rubaya rwose. Rubaya haba n'abajene. Salamu bagra muri abajene ba Rubaya ko wagira ngo muri abigoma se ko mukeye mukora iki? muri abahanzi muri iki? abamotari bambaye nk'abasani. Okay. Aha ni sawa cyane. Yes, ubwo rero administrateri wa Masisi, umuyobozi Ndizeye, ubona ko n'ubundi abaturage benshi cyane bavuye muri salongo ahangaha, ubona ko inama ukuvuga ngo habanje salongo isoje. Umuyobozi rero wa administrateri aganira n'abaturage ku bibazo bigiye bitandukanye. Urabona n'ubundi aba bose bafite makariyeri, bafite ibinyangara, baracukura abangaba mu mashimu rwose. Ruba ari urucabana mu mashimu, biba ari urucabana rwose, icyo bita ibinyangara, icyo bita iki. Ahangaha ubona ko rero abantu ni urujya n'uruza ahangaha Masisi, cyane cyane nk'iyi centre ya Rubaya, aho umuyobozi wa territoire ari kumwe n'abaturage. Peti yangu nawe uri umucimba? Utsimba he? Ariko nta mugabo hano wabona udacukura. None twabaho gutari ku kazi kacu. None se nawe buri umucimba? Cyane nuko none ari umunsi w'umuganda, ariko ubu dutsimba muri hejuru gakondo rwose. Umaze igihe kingana icyo utsimba? Ndangije n'imyaka 7 itsimba. Imari siraboneka, ariko bakibaza ngo
nubwo muyabona nk'abagabo mujya mu nda y'abagore ntibababona. Baratubona dore turi kubaka se tutayabona. Turimo twubaka tugakora ibikorwa bisa neza. Ngo indaya igezweho niyo abatsimba. Baratubeshyera rwose. Niko bavuze. Kutarura yo kubaka umuryango wacu. Ngo pe baraturura ubwo no tutari kubaka. Ndabona muri kubaka kabisa. None se siyo bwapfaga amahejuru. Abana bari kwiga. Nawe uri umutsimba. Ariko ngo indaya za hano ngo ziryaye abatsimba. Izanye ukuri kuko ni ukuvuga ngo ni ngo indaya zazisambaniraga Magana abiri yose aremera akayagarama neke wangana cyane cece cyangwa ukamugurira itose y'amandare cyangwa se cyakwaza ni kode ya mboka. Aha, none se kubona administrateri wa teritwari yaje kuganira n'abatsimba n'abandi baturage byo mu byakira mute? Twabyakiriye neza, twabyishimiye. Uyu mubyeyi wacu arakaza arakatuzirikana igihe cyose, twabishimiye n'ubutazagaruka. Ariko ngo hari abagisha bazarendo ako kantu bakavuze twabimenye. Akabazo mfite uko niga amasuri gacu baratwika muri nguna none ahungiye mu kanyoni kuja gutsimba ndatsimbaga. ngo byagenze gute? Narahunze mvuye muri ngururu n'amasuri gacu barayatwitse. Abati bayatwitse bazarenda bo gashaka. Nanjye nabaza buriya iwacu ni mu giturage, ni mu cyaro, ntuye hagati ya Ngungu na Rubaya. Hagati ya Ngungu na Rubaya ubwo ni hehe hitwa gute? Aho bita Imufunzi Karangara. Dukeneye natwe iterambere, turacyari muri Nyakatsi. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo uvuye hano Rubaya ukagera iwanyu bakufata nk'umunyamujyi. Dukeneye natwe kugira ngo tuzabone iterambere, badukorere imihanda zigaragara n'ibiraro, noneho twubake n'amazu y'amatafari. Uwo ni ibumba ryubatse inzu y'amatafari biraduheza. Ariko tubwire nyine nk'akantu bamenyeraho nkawe kuri umunyamujyi nakaye. Kantu bamenyeraho ukavuga ati warahindutse kabisa. Akantu bakumenyeraho umunyamujyi babona ugeraho nyine wambaye utwenda dufite isuku, hasi wambaye akarato gaciye, none ushambaye n'ikote rishasha. N'ikote rishasha. Ku bijyanye no kurya se hari ukuntu ngabo mu cyaro barya cyane. Warahindutse urya nk'utugereranyije nyine nk'umunyamujyi. Yo mu cyaro uko turya ni ugufata impungure n'ibirayi bidahase, cyumweru ukakimara ukurya izo mbumbago. Ariko abanyamujyi bahorera agasombe, udutomati ndetse n'akabo bisaba ngo rero natwe wo mu cyaro iterambere ritugera, tubone isoko rinaremamo, twaturyoshe twose, tubone umuhanda, imodoka zazira. Reba nka bari abajene bari hari hakurya kuntu bakeye. Iwanyu hari abajene bambara kuriya? Habo wabona wambara neza, wambara neza gukopera hano mu Rubaya. Hano mu Rubaya mbese ni umujyi. Kuriraga ishusho yo kwambara no kwiryosha. Sawa, murakoze cyane. Yes, yego bakunzi ba Kivu Iwacu Info, shene yanjye yitwa Kivu Iwacu Info. Simufite ama smartphone turabikurikirana. Kivu Iwacu Info mufite smartphone? Connection icyo tudafite mu gice cy'iwanyu smartphone. Oya ni za zindi za smartphone zishobora kujya kuri YouTube. Urumva? Muze kujyaho muraza kubona aya makuru yose. Kivu Iwacu Info. Murakoze.